Washajije. Ndashaje. Urashajije. Bisigura waberewe kujya ikirundi ariko kirundi cyiza ni gushaza. Inamia mkate. Quelque chose comme ça. Hamsin mia. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello nshuti bagenzi, mutubona hano kuri Amisho TV mubandanye mudukurikirana nkuko bimeze rero. Ni Rosi presenter kuri micro hama nkuko tubibona rero muri kano kanya niko twona bibutsa gukora like ndetse na share. Utibagiye gukora subscribe wotere bwayikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bakora ibikorwa bakurikirana ibikorwa byacu. Kuri no mwanya rero nashimiye kuzana umuririmbyi witwa Skendo. Ni Skendo rero hari abamuzi n'abatamuzi, eka tuyage na tumuhe karibu kuri Amisho TV. Ubundi natwe ndiryambe tuyaze nawe ariko turaza kumenya byinshi kuri we. Ni sawa? Sawa. Urameze neza? Government ndashima sinzi nkamwebwe. Natwe turashima muri kano kanya. Hama nuko ndakuravye guhera ku maguru gushika ku mutwe ndabona umenga washajije. Ndashaje. Urashajije. Bisigura waberewe kujya ikirundi ariko kirundi cyiza ni gushaza. Urambo ikirundi utazi ikirundi urakirundwamwe. Ikirundi kiragoye burya. Bon merci. Yego. Okay, Skendo rero ni izina rigizwe nk'umuririmbyi ariko ubundi hariho amazina wahawe n'abavyeyi ndetse unatumenyesha amazina wahawe n'abavyeyi hamuka tumenyesha nigiye watangura umuziki nigiye wahindura izina. Amazina y'umuziki kwanza nitwa Skendo, hanyuma amazina jina yiko karanga mundu ni Nduwayo Vamur comme amour, Nduwayo Vamur. Hanyuma nkaba nilianzaga muziki il y a 20 ans maintenant, nazani kasema ma 2010 oui. Ego 2010 sasa kama ndo umeanza yani ni miaka 11. Ndio. Byumvikana ko rero umaze umwanya munini mu muziki. Cyane gose. Byari bimeze gute mu rugendo rwawe rw'umuziki gushika muri kano kanya? Icyambere na mbere navuga nuko unajua muziki ni mkubwa sana kaka. Naweza kuwa sikukuwa ndani ya hii game ya Buja Flavor, lakini nilikuwa nafanya vingine. Ya Uganda nilifanya miaka 5 pale, nilikuwa nafanya vitu kama karaoke cause nakuwa ndachuraranga ni guitar na guitar. Ya nakuwa napiga guitar na imbaga makaraoke. Bitu kama hivyo miaka mingi sana. Ya niko ndani yake. Umuririmbyi w'umurundi kuja kuba mu gihugu cy'Ubuganda wakora makaraoke, mu gihe tuzi ko umurundi canke umuntu agiye mu gihugu kitari gwabo ubuzima buragorana, haba rero muri aka kazi ko muziki no kujya muri studio biragorana, ariko urumva we ko wakora za karaoke waraja muri studio ho. Ego nyuma y'inye ukoranye na Bidondo ni yihe yindi wifuza kuzokora muri uno mwaka nimba ari mwakuza? Je mfise collab nyinshi tu namaze gukora, mfise indirimbo nyinshi ziri muri bank. Ndamaze gukorana na Frank Duniano na Jesh Kamili, iyo ndirimbo yitwa Chuchu yamaze gusohoka. Ego na irahari gusa sindagira. Ya hanyuma ni nyinshi tu mfise indirimbo nyinshi gusa ziracari muri bank management yanje iri kurabiraho ngene tuzakora. Okay, hari indirimbo yitwa Mia imaze ameza nisohotse. Ijya ndirimbo ubutumwa burimo n'ubu. Ubutumwa en fait Mia ni kintu nyene kimeze bon. Abachuchu nyene abachuchu wanatoa najua ni kitu naongea. I'm seen Mia. Inamia mkate. Quelque chose comme ça. I'm seen Mia. Ubundi Skendo mu muziki ihangira ufise niri target nataka nifike mbali, ngomba ko nshika kure. Burundi yetu wanatuzarau sana. Nataka tufike mbali East Africa nzima. Watu wenye walikuwa wanasema Burundi wanakuwa wanajua kama pako bizazi paske tuko na talent kubwa sana. Même si arumupetse umwe vraiment yaramba baje man.
upesi mwenye waliima hii primis hii chama primi nini primi star ugia mpesi mbe unaweza kunikumbusha Peti yupi double J au vipi? Alikuwa anapigana gitari hapana double J. Kuna Andi Mwaga huyo Andi Mwagi ugia peti rafise tala sinzi ukuberikiwa baramgiri akano sinzi biravana wamoja wanaongea kuhusu double J kuondolewa kwenye lile tuzo la Primo Star limeandaliwa na Brarudi, alafu wewe pia unaongea kwa Andi Mwaga. Kipi ambacho unakikubali labda kwa Andi Mwaga? Andi Mwaga ule sio msanii, ni mwanamuziki. Unajua inabidi mnakuwa mnatofautisha msanii na mwanamuziki. Ule ni mwanamuziki kwa sababu anatumia chombo cha muziki na naimba pia. Kwa hiyo na kutokana na experience yenyewe niko nayo muziki miaka 20 muziki, wale wengine sio kuponda wala nini. Gisi nimekuwa nasikia sound haikuwa ina make poa kuliko ule mwingine ule alikuwa anatembelea kwenye key. Wale wengine ni kama walikuwa na wajiri attention entre guillemets quoi. Mtu kama yuko na kipaji mnamsupport, hapana vitu vya kufyonda mabuto sivyo sana. Sorry lakini pardon. Alafu walijanikisha wanamuziki wengi pia na walikuwa ni 100 na zaidi huko. Skendo haukuwepo na unatarajia pia kuingia kwenye lile tuzo kwa sababu ni tuzo ambalo wanasema ni Primo Star. Yaani sio lile, ni tofauti na lile tuzo ambalo tunafahamu kwa siku za nyuma lilikuwa likitambuliwa kwa jina la Primo Music. Mimi sio mtu mara nyingi sana naweza nikasema kwanza huyu mwaka huyu ndo najitoa. Nini kwa gani mtu mwenye sipendi sana kuigaragaza nyene kama kisini ulishtuka unasikia nakwambia ni kwa miaka 20 ukashtuka. Mimi sikukuwa mimi nimeshtuka kwa nini? Unaniambia miaka 20 alafu pia nikagundua kwamba tuko mwaka 2021 alafu pia ukawa umesema kwamba umeanza mwaka 2010. Sasa ikiwa mwaka 2010 na miaka 20 inakuwa tofauti kwa sababu miaka 2010 mpaka sasa hivi inakuwa ni miaka 11. Inakuwa 20 vipi ndio ikawa nimechanganya hivyo? Miaka kwa hiyo miaka 20 nilisema ndio kuchanganya. Maana miaka 20 ukikamata miaka yenyewe nimeanza kuimba, mimi nimeanza kuimba niko na miaka 15. Kabla sijakuwa Muislamu nilikuwa naimba mkanisa. You understand? Yani hiyo imejiconfuse ile miaka nimesema 2010 na hiyo inakuaje 20 kwa sasa na baada toka mwaka 2010 mpaka sasa ni miaka 11. Miaka yenyewe nimeanza juu ukisema miaka nimeanza carrière hapo naweza nikakuelewa, lakini ukiniambia ulianza kuimba mwaka gani nitakwambia ni 20 parce ni miaka mingi sana niko naimba. Yani kuingia studio ndio una miaka 11. Studio mimi nimeanza imba kama nyimbo yako sasa kariera ya muziki. Kariera ya muziki nyimbo yangu nimeanzaga nilimbaga ilikuwa kama 2010 ndo nimesema ndo niliingia mu studio. Lakini nyuma hapo nilikuwa nafanya zingine kazi ya muziki. Parce que industry ni kubwa ya music. Skendo, kitu gani ambacho watu wakifahamu kwako? Ni kitu gani kikubwa? Kwa sababu kutokana na yale ambayo unayafahamu kama wanakufahamu wewe kwa kama Skendo kwa kitu na kingine. Kitu gani ambacho wewe unahisi kwamba wakifahamu kwako ni kinini? Kitu ambacho wafahamu kwa Skendo ni kwamba Skendo ana uwezo mkubwa sana kimuziki. Hicho ndo kitu ambacho watu wafahamu na sitawafahamisha kwa nguvu, wataona kwa vitendo. Ubucuti mufitani na Filma Boy hateka njoko labo ryari? Vuba cyane. Vuba. Neza ko twagushimiye kuba wafashe umwanya wawe tukaza kwakirana kuri Amisho TV. Merci hanyuma iyi TV yanyu yitwa gute? Abandi bashira logo ngaha. Logo twinaye tugira. Twe turagutumira ama TV yacu kuza kuyumva ariko tuyaze. Nk'ubu ko tunarangije nk'uko utegeza ko tubaza ati ni Amisho TV ariko. Amisho TV. Urumva mu kuyandika ni Ami kujya bandika umugenzi. Hamasho ni show kujya bandika ngo mu bitiramo ngo show. Ntabwo shako TV. Nuko bigenda. Hanyuma big up sana. Namwe big up sana. Ikiduga direct. Okay. Tugushimire ko bafashe umwanya. Namwe murakoze. Abakunzi ba Amisho TV rero ufata umwanya muje kuri Skendo ni account yiwe ya YouTube urabe indirimbo ziwe ndetse ariho na collab igomba gusohoka yasohore muri Bantu Boy ari kumwe na Generation Bidondo. Ariko ubundi twamaje impamvu yashimi Bidondo ariko ubundi turatahura yuko Bidondo ari muri India yatanguye muziki kera. Turindire collab ari kumwe na Filma Boy mu misiza. Ndagusabe rero kuri Amisho TV ukore subscribe ndetse utubege gukora like ndetse na share ku nshuti n'abagenzi, comment kuri bino bintu weje kuraba. Matwane dusapotingana muri vyose. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.